namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm Sayicology. Link, of course, Hlavu Sikiza, and somehow Hosingove. Yeah, so of course, at 18th March, as you can see, if you can scroll account, I'm Psycho, don't finish scroll account, come away, I go busy blind, Psycho this year, is savage. Nice savage, and the savage because like marketing I'm Psycho. This good Friday #1 a story marketing. So if you want Psycho, of course, afika kuna tingoma ne ivi ku va na swinghomanghomani, okay, ivi ku va na ti-album ku tlhela ku va ku ri na swi-albumani. Even na ta continue tsala ku good Friday ya ka Siwe Jimmy's leswi ka faka komisa swona kwalana ku ti-meeting ya Psycho independent. Oh, statement leswi guys very clear, very clear. Ri ku na tingoma ku tlhela ku na swinghomanghoma. In other words, i vula ku yena Psycho yena a nga na tingoma ta straight this good Friday. Lava n'wana va ta va kha va humesa swinghomanghomani ma yi kumela mhaka leyi and then hi ta ka lani ya album and then ka album swi tani yena nga ta khata na album this good Friday hi ndlela yin'wana swa ku yo ba hi ndlela leyin'wana lava n'wana va ta va na albumani swa ku swa ti-chance hi ndlela yin'wana. So loko hi langutisa of course target la Hlavu Sikiza already a swi tiva sweswo ku Hlavu Sikiza a xi hutla sweswo ku hi Psycho Hlavu Sikiza swa ku i ya humesa swi-albumana swinghomanghomani swi nge he bini hi ndlela yin'wana. Then somehow la tlhela na album ya DJ Gift a hi nga ta yi chela mara sweswi ha yi chela because siku na Hosingove yi kombisile ku na track yi tako ya xilevhasi or xinevhasi. I think ta swi twa kahle ande ka nghoma straight because ku na some conflicts here because ka live video leyi a hi endlini ete xilevhasi mara ni twa loko se ni vona cover ni vona ku tsala ku xinevhasi ma yi kumela mhaka leyiwa. So as you can see cover ya Gift na yona yi kahle video a hi nga yi endlangi because already a hi lwa leswi swona ka live ya Hosingove a ni nga voni point yo hi update cover yi kahle as you can see is clean into hi tsava kwalana i clean DJ Gift as you can see kwalana. A swi helelangi na because loko tlhela hi fika hi pfula ka ti-comments hi tlhela hi fika hi vona Psycho a fika tsala ku team ya mina ni ri leyi nyimpi ha yi wina and mina a ni posti masiku hinkwawo mara loko munhu a twa tiboncisi i ta twa a ku ni vulavula ngopfu, okay. Ndzi hlatsela ku ti-meeting yi ta va nga swicele na vuloyi Jimmy's leswi a nga fika tsala swona. Of course lani ya ti-meeting a swi ta ku yi na vubifi xikarhi as already stated mi nga mi swi twini loko ni khalela like cover ya Psycho ni kombisini ku ti-beef ta masiku lama se to gega kunene ka ha ri leto yi va yi ri direct mara kumbe ni ta yi analyze beef ya kona a rezi swi ta vonaka if I will be interested ta voni swona mara in overall I'm Psycho this year savage and yena a nga ta humesa album ku hi yena as you can see lava nga ta kha va humesa swinghomanghomani na swa albumani ya ne impera Jimmy's yena man tweka Office of the law sure 3 yevo emsasekeni loko mi ri ka uniform ya swa ti-Gucci man ka hi kwini tete na n'wi sasekini loko mi ri ndzeni ka taxi hayi ka movha wa n'we mara swa famba mara loko a swi mina mi ta swi endlisa kwihi hayi office vona siku ra kahle swi yimini swi lava 30,000 swi solve swi lava kokiwa a hi swi kokeni office a ri a mi nghenela swo sweswo ku mi pfuxela hi ta ku yi ya va miyela thekisini va miyelela ku la ta ku n'wi mi pfuxela mehe ende vo wi motoretisiwa ya Xikwembu le matihlo wena nge le henhla Yehovha a minengeni ni kombela ku ka ni nga ha tlheleli kona va manyiwini vanhu ka taxi va manyiwini vanhu hosi ni kombela ku onherini i nga teki swikorokoro swa mina we hosi taxi mi nge yi koti at least ni mi pfuxa ni ri Kimberley masipala hambiloko mo ni pfuxela mi ri ka maphata kumbe mi ri ka N'wamankena swa fana mi le taxini. No, goodbye masipala hey hlayiseka la Kimberley n'wana mani mi hlayiseka ne ana n'wi mi hlayiseka masipala my brother.